Kanti ke abantu baphefumule kwikhasi lethu leWhatsApp ngelinqaku bekhuthaza abafundi bebanga lematric ngakumbi abo bangaqhubanga kakuhle. Singacela nje into enye kwabo bangaqhubanga kakuhle bavuke bazivuthulule babheke phambili akuphelanga bomu. Ngicela abafundi uma kwenzeka ungaphumeleli kumele uvuke uzithathe ungathathi isinqumo esibi ngoba ungaphumeleli akusho ukuthi uyisehlule kodwa kusuke kukunikeza isikhathi sokuthi lungisa iphutha wenze kangcono. Ngicela nokululeka abazali ukuthi abazeseke izingane noma ngabe imphumela ithini ngoba abazali msakaza bathatha izingane uma zingaphumelelanga bayimbangela enkulu ukuthi izingane zigcine sezithatha izinqumo ezingafanele. Ngiyacabanga ukuthi abafundi abaningi kakhulukazi abebanga leshumi sebemngomumo ukuthi kusasa babheke ukuthi imphumela yabo ihamba kanjani. Kulabo abangezukuphumelela bakithi sithi akulahlwa mbeleko ngakuphela basangavuka basithathe nangakuwo lo nyaka lo ukuze bakwazi ukuphumelela. Mina-ke ngiyangithi fail means first action in learning. So kulabo bafethu bangaphumelelanga ngicela ukuthi babekezele bavuke bayithathe baphungule isikhathi sisekhona. Umsasazi Iindaba banqonelela konke okuhle abantwana bebecophelele imviwo zematric. Bakhona ke abo izinto zingazobahambela kakuhle. Ngifuna ukuthi kuboze bayazi kuba ikokuphela kobomu. Siyafisa abantwana bethu ke ukuthi inkosi yami bazamukele iziphumo ezothi ziphume. Kungakuba iziphumo zitsho zithini, kungakuba uphumelele noma uphumelelanga, kodwa kusho ukuthi impilo isuke sibe seyiphelile ngalokho.